nasnan asyak tayo madayo kitlikan ayat abungko rebeng nalae nga indak biruken tay mabukudak kanyak na iketdeng lupay na sa ngemday tuwing tirumbeng amuk adakes intar aramiden jakmay turet pay nga innak kuyaen panagluana kapukan yaklaen jakmay ipton no sa tilakawekto kapulaken ayat binulod ko aklune nagbalinak anaro ko nagpaatipin isaan ko apukpukon palubusan kan nga isutay sulyana pusok Enric nam isut adan karbengan awan titengel ko amang ikut ken ka no dilatoy ayan nga inakin parik na jak maipton no sa tilakawekto kapulaken ayat binulod ko aklune nagbalinak anaro ko nagpaatipin isaan ko apukpukon palubusan kan nga isutay sulyana pusok Enric nam isut adan karbengan awan titengel ko amang ikut ken ka no dilatoy ayan nga inakin parik na jak maipton no sa tilakawekto kapulaken ayat binulod ko aklune nagbalinak anaro ko nagpaatipin isaan ko apukpukon lupay na sa ngemday tuy tirumbeng amuk adakes intaan aramiden jakmay turet pay nga indak kuyaen panagluana kapukan yaklaen jak maipton no sa tilakawekto kapulaken ayat binulod ko aklune nagbalinak anaro ko
napatikin ka. Naragsak ka, naragsak ka kadin, adinak makita, minamaag nga ayat, ang angaw sa sarita. Nagdapan ng apay ita, kalanga akparang sinop sa pagkat, ngam di ka man la makita. Di manaw ka, inbatinag nga may mansa, aniyak di mo kinaya, manuin ka kinagurang. Nung umatay, nung umakakadig, taapay akas ka, diyak ka din napatikin ka. Naragsak ka kadin, adinak makita, minamaag nga ayat, ang angaw sa sarita. Rimwar umuna bunga ti ayan ayagda simmarno may kadwa arapa ti binkelda kayat da nga ikan naranyag masakbayan da amin pagrepengan dati agsagana agpaiso saan magatadan idunguna pilit na nga pinturel panawang pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap nulaeng makaabot usaren na sakripisyo isumpa arapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa ganaan na luanat pagarimayan ta pamilya na inapanawan ngem nagpanuray kenkwana titigker ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti una nagsamakedan tagnulaeng masaganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na puputan trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket di nga dirapagda natungpal amin sakripisyo isumpat arapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda
puso ket na ikalang nagitur keletaan kas najak malasatan panubok anarway ngayon ka insang bahay no idin tilubong ko ket nagsagaba ken limgo kasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko panagtuok ket kasla kadagsen iti krus ngemi inap panakaidaros ti magderang asianos tapancek adumteng to lalaki amang ilala ayat ngain ka inwawa itaatan ng alangon pusok anailumlum kalasag ko tiag na layon kay diliday hanapasarap raksang tisimukan nga awan iti pumatpan tuy pusok ket na ikalang nagiptur ken letaan kas najak malasatan panubok anarway ngain ka insang bay no idi tulubong ko ket nagsagaba ken limgo kasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko panagtuok ket kasla kadagsen iti krus ngemi ti inap panakaidaros ti magderang asianos tapancek adumteng to lalaki amang ilala ayat ngain ka inwawa itaatan ng alangon pusok anailumlum kalasag ko tiag na layon kay diliday hanapasarap raksang tisimukan nga awan iti pumatpan ti inbaklay ko panagtuok ket kasla kadagsen iti krus ngemi ti inap panakaidaros ti magderang asianos tapancek adumteng to lalaki amang ilala ayat ngain ka inwawa itaatan ng alangon pusok anailumlum kalasag ko tiag na layon kay diliday